300 je puta manja, ali originalu vjerna do najmanje pojedinosti. U 70 kg tešku repliku Vatikanske bazilike Marinko Jozić uložio je čak 16 mjeseci mukotrpnog rada. Ali svaki dan rad, čak i nekada i nedjeljom, čak i nedjeljom. Jer toliko izazovi bija, jednostavno ne more se odoliti, ne more se, kad nešto krene, nema kraja. A krenulo je posve neplanirano. Ja sam najprije počeo sa slikanjem. Upotrebljavao sam najprije tempera pa akvarel, pa onda sam prišao na ulje na platnu, pa sve to, ali jednom se došli geni kameni proradili i nema druge. Uzmi kamen i kreni. Nadahnuća ne manjka, što više, planova je pregršt, no pitanje je hoće li biti i dovoljno sirovine. Jednostavno kamen mi je problem, njega nema, vrlo tražim, ja radim većinom sa segetom, ali ovo je bilo bračko veselje, tako da tu nema ovdje kamena i jednostavno teško se snalazi. Pa ipak u svojoj kolekciji već ima zavidan broj izložaka, no u njegovu srcu jedan ipak zauzima posebno mjesto. Šibenika vuče toliko puno jer sam bio pripadnik 126. i 113. brigade. I svaki put kad odlazio na ratište, samo bi pogledao nju i gotovo je bilo. I rekao sam, ta će biti sigurno moja. I ne samo ta, od Triljske, Čaporske i Gardonske crkve do katedrale Svetoga Duje. Prava mala remek dijela ravnodušnim ne ostavljaju baš nikoga. Oni su savršene idealne kopije najpoznatijih i najljepših arhitektonskih dijela u svijetu i u Hrvatskoj. Na njima je svaki detalj savršen i idealno iskopiran u odnosu na njihove prave originalne verzije. Što poznavatelje lika i dijela triljskoga samoukoga i svestranoga umjetnika nimalo ne čudi. On je bio stručnjak u svemu, i u drvu, i u metalu, i idejama. Prema tome, to se rađa s čovjekom i evo sada je to vidljivo u ovim crkvicama danas. Svaki dar dolazi od Boga, ali ja bih rekao da je ovaj dar prenešen i od čovjeka. Mi znamo da je Marinko potomak malodaljni jednog velikog hrvatskog umjetnika, Emanuela Vidovića. Pa evo, taj dar se vidi i danas. Zlatnih ruku dijela oku javnosti bit će izložena u Muzeju Triljskoga kraja, a razgledati se mogu sve do 30. listopada.